isolated, repressive, and ignored by the West. But in 2026, President Donald Trump is quietly shifting US attention to this small Red Sea nation. The reason? Eritrea's geography gives it leverage over one of the world's most vital maritime arteries. As global tensions rise and supply chains grow fragile, the Trump administration sees Eritrea as a strategic asset, not a pariah. Secret talks have begun between Trump's envoys and Eritrean President Isaias Afwerki, marking a dramatic كم زنريو زلنا أمونغو إيرتران أمريكان زكايا زلو قداي أزارة بنا خوني دمت زلو كم معلتنا دما توساخي جبتن حقنا وسي نتو قداي دما ناب حدا أقدا سمع بالي زخي كم زلوين نرزلنا latest report is أمونغو رويترز بحال منشي حبريتا كاب وشت ستيت ديبارتمنت بزرخو بحبريتا كم زوز أو مسرت أمريكا أب أقداسي I can give you this one. ببزح من قد غنريس لزغنا. US set to remove Biden era sanctions on Eritrea. سازي قبل اللي اعتراض نبره قبل اللي اعتراض نبره قدا أمريكا محضرنا دونالد ترامب نخاليو عاتيقو تبقيس خمسة. The United States set to remove sanctions against Eritrea according to an internal US government document seen by Reuters. رويترز بعلم زراعيو دوكمنت مالتيو منقص أمريكا قبل الإيرترا زنبرة قدا نبلعل تداليهم زلو يمزو نقر زلو A decision analysis linked to the African status strategic location on the race shipping route مالتيو انتايب لنا له منقص أمريكا نقدا نإيرترا نخلقل almost وسينو لو ممكن نبلغ لنا معناته دوكمنت رينايو عين رينايو كابز بري بز رويترز وسي زلو التوسانة دما أمنتاي استمركوسيو بسنك زكويناتنا إيران زقاتم زلو نمسمرنا هينك دي عز أصل زلو إيرترا دما كاب متأند على قداسي استراتيجيكا بوتا حيزاس لزلا. The US movies aimed at improving ties with Eritrea, which has a long Red Sea coastline opposite Saudi Arabia. إيرترا سيرترا زلوم زمدنا نكم حيشي دليهم زلون زدما إيرترا أبازيو قداسي جغرافيكاوية كمان استراتيجيكا بوتا كم زلان أبتي أنت أرجس ناي سعود عرب زلوك أي بحر كم زلايو. The war in Iran and the closure of the Strait of Hormuz close to the Saudi Arabia's eastern coast have brought into focus the importance of having control over the Red Sea, a key conduit for trade between the Mediterranean and Asia. ስለዚህ ሓደ ነገር ክርዳኩም خلال እዚ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ወሽመጥ ሕርሙዝ ንኽትዓፅዎ ብዙሕ ሮኬት ሳይንስ ኣይድልየካን እዩ ባቤል መንደብ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣፀቢቑ ይቐልል ስለዚ ነዚኣቶም ንኽትዓፅዎም ቀሊል ስለ ዝኾነ እንቅፋት ንኽትፈጥር ቀሊል ስለ ዝኾነ መስመር ናይ ንግዲ ክትዓፁ ቀሊል ከም ምዃኑ ተራእዩ ስለ ዘሎ ንኤርትራ ድማ ንሕና እንተደሒዝናዮ ካልኦት ክሕዝዋ ስለ ዝኽእሉ ተቐላጢፍና ምስ ኤርትራ ዝምድናና ክንዕርኽ ንክእል ኣለና ንሶም ዝደልይዎ እንታይ እዩ ንሕና ንደልዮ ድማ እንታይ እዩ ክንዘራረብ ኣለና ሓንቲ ብዚኣ ክትበርሃልኩም ዘለዋ أمريكا شجر سلز قط معنا بيرترا تمزلا بده سلز قط معنا بيرترا تمزلا إيرترا سلز دليت ويون إيرترا سلز لما نتايكون نزقبر زولزي كده مالكم يصنع لنا خنرينا بخلتها من قد خنريا سلزغنا The war in Iran has closed okay كارينا لنا in 2021 أبس الأسران هذا أمريكا مرحلتها بتاعت جو بايدن مالتيو imposed sanctions against Eritrea's ruling party and military as well as senior Eritrean officials citing involvement in the war in the neighboring Ethiopia. According to the US, Eritrean forces backed Ethiopian troops fighting regional authorities. بحفشة أتي قرابل الإيرترا زورة ده بكينات نتقرأي زنبرة منقص إيرترا منقص إثيوبيا حقزهم قبنات ما تفتشمو بزبل كسي كم زنبرة زنقرزلو إذا كنتات مملو تغيري البريتوريا فشيلو أبي أحمد انتاي قبرالو دحريكو تسيل انتاي كنات قبرالو إيرترا تو قدرلو مغنيات يبلا تراي قبل المنقص إيرترا زنبرم سيد أناوي أتحساس باي sweeping sanctions. So the internal government document and not ስለዚህ እቲ ዶኩመንት ዝበሃል ዘሎ a note sent by the US State Department to several countries said that the US would proceed on or around May 4th. Oh my God. May 4th, an executive order signed by Biden imposing the sanctions. Ties had been on ice for decades even before the sanctions. ስለዚህ እንታይ እቲ ዶኩመንት ተራእዩ ዝበሃል ዘሎ እቶም ደዓት ገብሩ
دعا مقبار كدليو توم صلوت تقبرو نبام الله صلوت مقبار الله يو معناته توساني almost تبصيكم زلينا نرزلنا انتايم زبلو زلو መንግስቲ ኣሜሪካ ምልክት ሰዲድሎ ናብተን መሻርክቲ ሃገራት ማለት እዩ ንሱ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ እገዳ ኣብ ዕለት 4 ወርሒ 5 2021 ዝወረደ ማለት እዩ ንዑ ከልዕሎ መደብ ከም ዘሎ ነቲ ብባይደን ወሪዱ ዝነበረ እገዳ ከልዕሎ ወይ ደልዩ ከም ዘለው ድሮ ነተን ካልኦት ሃገራት ድማ ኖት ሰዲዶምሎም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ምልዓል ጥራይ ዘይኮነስ ተን ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ሃገራት ኤውሮጳውያን ነቲ እገዳ ዝኽተላ ዝነበራ ንሰን እውን ነቲ እገዳ ከልዕሎኦም ከም ዝኾና ተሓቢሮም ከም ዘሎ ወይ እውን መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው It was not clear when the lifting of the sanctions would be announced. Neither the US State Department nor the Treasury immediately responded to requests for comment. ስለዚ መዓስ እዩ እቲ እገዳ ከም ዝተላዕለ መግለፂ ክወሃብ ወይ እውን እቲ ኣናውንስመንት ክግበር ኣይተፈልጠን ኣሎ ስቴት ዲፓርትመንት ይኹን ከምኡ ድማ ተቐንዲ እቲ ትሬጀሪ ዝበሃል እሱን እዩ እቲ እገዳ ውሪዱ ዘሎ ንሳቶም ዝኾነ ይኹን መልሲ ኩኒ ኮሜንት ኣይሃቡና ንብላ ኣሎ ስለዚ the 2021 sanctions were sweeping targeting Eritrea's military, its ruling political party, and the People's Front for Democracy and Justice, and the head of the Eritrean National Security Office. እቲ ገዳብ ለኤርትራ ዝነበረ ዓብ ከም ዝነበረ ስዌፒንግ ብርቱዕ ከም ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፖለቲካዊ መራሕነት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ህግደፍ ናይ ሴኩሪቲ ሓለፍቲ ናይ ኩላቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ዝወረደ ገዳ ከም ዝነበረ however the US-Iran war has severely disrupted oil supplies from and shipping through the region and positions Eritrea as a significant player to deal with. ስለዚ እቲ ኩናት ናይ ኢራን ዝፈጠሮ ኩነታት ንመስመር ናይ ንግዲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ኣገዳሲት ሃገር ይገብራ ምስ ኤርትራ ምስራሕ ድማ ወሳንን ኣገዳስን ይገብሮ ብምባል እቲ ሪፖርት ይዛዘብ ማለት እዩ ኣብዚ ብዙሕ ነገር ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ብብዙሕ መንገዲ ድማ ክትንትኖ ትኽእል ኢኻ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም እያ እዚ ጉዳይ እዚ ግብፂ ዓብ ተራ ከም ዝተፃወተት ስዑድያ እውን ዝኣክል ተራ ከም ተፃወተት እዩ ዝንገር ሓደ ግብፃዊ ኮሜንቴተር ዝበሎሞ ከርእየኩም ሓዋዊስና ክልቲኡ ክንሪዮ ንኩነታት ናይ ኤርትራ ብቐረባ ዝከታተል እዩ እንታይ ኢሉ ቼክሜት ካይሮ ኤን ኣስማራ ሪኦርደር ደ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ዲስፔሊንግ ኣዲስ ኣበባስ ኢሉዥንስ ስለዚ ካይሮን ኣስመራን ብሓደ ኮይኖም ነቲ ህውተታ ናይ ብልፅግና ጉሒፎም ሓደ ኣገዳሲ reorder حدش سرعت أب قرن أفريقيا سريع عمله يبلالو. It has become evident that the Egyptian-Eritrean alliance has succeeded in scoring what can be described as a strategic goal against Ethiopia amid the steady and tangible improvements in relations between Asmara and Washington. حجي ግብፃዊ እሱ ዝዛረቦ ዘሎ ድማ ንጹር እዩ ኤርትራን ግብፅን ብሓደ ኮይነን ኣስመራን ካይሮን ተዓዊተን ኣንጻር ኣዲስ ኣበባ ዝብሎ ዘሎ ጌጋ እዩ ኣዲስ ኣበባ ንኤርትራ ሽግር ኣይምኾነን ነይሩ ኣንጻር ኢማራት ንኽብል ስለ ዝፈሪ እዩ ግብፃውያን ንኢማራት ኣይጠቕስዋን እዮም መንግስቲ ግብፂ እውን ይፈርሃ እዩ ለንቀነ መዓልታዊ እዩ ኣልሲሲ ናብ ኢማራት እናደወለ ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ዲኹም ኢራን ትገብረኩም ዘላ ብሓቂ ሓዚና ኢና እናበለ መሳጅ ዝገብር ዘሎ ስለምንታይ ብዙሕ ገንዘብ ናይ ቁጠባ ቅልውላ ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ ኢማራት ተጥሕነነ ትኸውን ኢሉ ይዝዓምን anyway long story short ኤርትራን ግብፅን ሓቂ እዩ ኤርትራን ግብፅን ስዑድያን ዝገበርዎ ስራሕ ኣብ ኣሜሪካ ፅልዋ ከምፅእ ክኢሉ ናቶም ስራሕ ጥራሕ ዘይኮነ ግን እቲ መድረኽ እውን ደፊኡ እቲ መድረኽ እውን ሓጋዚ ኮይኑ ስለዚ እዚ እውን ብፍሉይ ክጥቀስ ዝኽእል እዩ